Në fund të vitit 2017, Fondi Shtetëror për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik njoftoi një thirrje për financimin e projekteve për zvogëlimin e ndoqjes së ajrit në zonat urbane. Aplikuan 30, ndërsa ndihmë nga shteti në fund morën 5 kompani. Следната година, да кажем ова време, јас очекувам дека ќе имаме 1, 2, 3 решенија, можеби повеќе, кои што ќе бидат веќе, кои што ќе може веќе ги ставиме во практика и да даваат придонес во она што сите не загрижуваме, но тоа е загадениот простор. Një vit kaloi, por për asnjërin nga vendimet, publiku nuk dëgjoi se janë vënë në përdorim. Drejtori i fondit tani thotë se nuk ka vonesë të konsiderueshme dhe projekti shkon sipas konceptit. Така да имаме 5 сосема солидни решенија, сите во веќе финална фаза на изработка, како што кажав, дел од нив и веќе се тестираат во реална средина. 2019 година ќе посветиме на дел од тие решенија и реално ги примениме во практика. Për çfarë investoi qeveria 140.000 euro nga buxheti dhe kur publiku do t'i shohë inovacionet vendase në terren kundër ajrit të ndotur. Vetëm një nga gjithsej 5 kompanitë e mbështetura që fituan para nga shteti për zhvillimin e zgjidhjeve për ajër më të pastër ka prodhim të gatshëm, por edhe ai pritet të vihet në përdorim. Ky është përfundimi i prezantimit të parë publik i të arriturave të kompanive të subvencionuara, e cila javën e kaluar u mbajt në Tetov. Prodhimi i gatshëm është vepër e Teknobank nga Prilepi. Me ndihmë shtetërore prej 31.000 eurove kanë arritur të bëjnë filter që ul ndoqjen nga fabrikat. Shpikja pret tani edhe kontrollin në praktik, pasi tashmë është instaluar në një fabrikë në Manastir, e cila së shpejti pritet të fillojë me punë. Нашите лабораториски испитувања кои ги направивме покажа одлични резултати, значи ние имавме некаде од 93 до 97% пречистување на цврсти частички на гасовите кои ги створивме во лабораториските услови. Projektet të gjitha kompanive të tjera janë në zhvillim e sipër, megjithatë, asnjë nuk u shfaq në Tetov me duar bosh. Ekosolar nga Shtipi tregoi një kolektor diellor që ngroh ajrin. Ai u zhvillua me rreth 28.000 euro që i morën nga buxheti i shtetit, por ende nuk është afër përdorimit. Пред вас имате колектор кој е хибриден, меѓутоа сме во прототип фаза и го разработуваме процесот на ротирање на келиите. Доколку симулираме сончево зрачење, доаѓа до работа на вентилаторот и внатре фактички се шмукува топол воздух. Значи оддолу влегува ладен воздух, со помош на абсорберот се загрева и внатре влегува топол воздух. И очекуваме дека кога ќе го решиме и процесот со ротација на келиите, дека можеби резултатите ќе бидат и подобри. Kompania Bizify me 30.000 euro të pranuara burret me një shpikje lidhëse e cila mund të spërkat në sipërfaqe të ndryshme në mënyrë që të shtyp pluhurin. Është zhvilluar dhe testuar në shumë laborator vendas dhe tani është në pritje të zhvillimit të procesit të prodhimit. Ова е најлошиот пример што можевме да го избереме и го избравме него. Преку 100 и нешто килограми пепел и почва од пристапни патишта зедовме од рек Битола и тестиравме на неа. Ова не би го отворил, пошто е толку ситно партикулат материјата, PM частичките се дури некои од нив се под 1, значи што не ги ни мерите во основа. Ова е дел од крајниот резултат. Значи вака изгледа истата пепел од како се третира со бајндерот. Нема ништо. Така да PM частичките се спречени, но од друга страна ова може и да се гради дури над него или може да се стабилизира, да се врати, пример, рек Копот како што некогаш требало да биде. Njëra nga kompanitë Technology Park nga Tetova ka marrë 24.000 euro që të zhvilloj internet portal. I njëjti nuk është gati, por se është në fazë zhvillimore. Qëllimi i inovatorëve është që në një vend i bashkojnë kompanitë që shesin dhe qytetarët që duan të blejnë sistem ekologjik për ngrohje. Кога ќе го заврши целиот овој процес, во позадина бизнис моделот и алгоритмот, односно да речеме народски кажано математиката во позадина ќе даде некоја пресметковна анализа од прилика колку ви треба вашиот
систем да го смените со нов и колку ќе заштедите, односно колку плаќате сега и колку би плаќале во иднина кога би го смениле овој систем, да речем, на поекономичен. Më interesant për publikun ishte projekti Veneto Commerce nga Kavadari. Bëhet fjalë për biçikletë elektrike me filtra të instaluara për pastrimin e ajrit. Është ndërtuar me subvencione prej 27.000 euro, por nuk është gati për shitje. Кога граѓаните ќе може да се возат со овој велосипед зависи од повеќе фактори. Најпрво ние сме се уште во фаза на прототип. Планираме ние да започнеме со производство, односно Veneto Commerce да започне со производство на овие велосипеди, најпрво како поединечни велосипеди кои би можел граѓаните. Се надеваме дека ова лето или крајот на летото оваа година би пуштиле нешто во продажба. Edhe nëse të gjitha këto shpikje me të vërtet të funksionojnë muajt e ardhshëm, ato të kontribuojnë me të vërtet në pastrimin e ajrit, nëse në fund të fundit kushtojnë shtrejt për qytetarët apo biznesin. Drejtori i fondit, Jovan Despotovski, thotë se nuk e përjashton mundësinë që ajo të zgjidhet me subvencione të reja. Имаме во предвид и тоа дека нормално економско-социјалната ситуација во државата е таква да не може да сметаме дека например велосипедот кој што го прочистува воздухот, кој што можеби да чини, не знам, 200, 300, 500 евра, ќе биде нешто што секој домаќинство лесно ќе си го дозволи. Затоа размислуваме веќе, она што го споменав и претходно, да општините пред се урбаните средини го воведат тоа во својот систем на градски превоз. Тоа значи дека тие велосипеди бидат достапни за граѓаните за бесплатна употреба или да речеме за некој минимален дневен надоместок како алтернатива на користење на автобусите на пример. Што мислам дека реално ќе го реши проблемот. Кај делот од овие филтрите за кои што зборуваме, тие ќе се применуваат, меѓутоа зборуваме за големите загадувачи, за компаниите. Не мислам дека трошокот на тие филтри ќе биде преголем да загадувачите не може да си го дозволат, меѓутоа доколку се случи тоа, ќе размислиме евентуално за субвенционирање од тој сегмент. Edhe me subvencione të reja, efekti përfundimtar megjithatë do të varet nga ndërgjegjësimi i qytetarëve. Për shembull, që biçikleta të pastroj, do të duhet të rritet vetdia tek qytetarët, sa ajo duhet të përdoret. Por edhe inovatorët edhe qeveria do të duhet të mendojnë për vlerën e përdorimit të shpikjes. Përse, më të ndotur janë muajt e dimrit kur biçikleta nuk është me të vërtet një mjet i përshtatshëm transporti. Duke pritur që shpikjet të jenë të përdorshme dhe të dobishme, të presim deri në vitin e ardhshëm, deri në dimrin e ardhshëm.